Lenkosi masikukristanaze amen. Amen. Lolu valo lungishayayo ayi siyashaya ivalo lolu lungijulukisa izandla lungiphathisa ikhanda angazi Nkosi noma mangaya wabahlolayo manje odokotela bethi bengafike bethi iBP phezulu ngendlela exakile. Ngiyanxusa Thixo ukuba ube ngakimi ke ngikwazi Nkosi ukuphilisa ingane zakho ngoba njengoba ngikhuluma angikhulumi Nkosi ngomoya wenyama hleze ngiba nawe emhlabeni namhlanje ngikwelinye ithuba lomzuzu onzima kakhulu. Nxusa ke nako baba mkhulu nako khokho bami noqhaqaqa umuntu ehamba ngendlela ukuthi bengikhumbule la ngimikhona babe nami eceleni kwami banginike isibindi. Ngizocela Thixo ngesihlabelelo sekhulu nesishiyagalolunye 109. Nina nonke yeniphume phakameni ngokwehlulwa yimithetho nina nonke yeniphume phakameni ngokwehlulwa yimithetho
Inkosi yamakhosi ngiyaxolisa baba ungasibukezi isihlabelelo. Iphimbo lami lixwayela mangiphika nokuhlabelela lizongishiya phakathi nendawo. Novalo lungenhla kuzothi mase ngihlulwa ukwenza yonke imisebenzi yakho Nkosi. Uvalo bese lithola ithuba. Ngiyacela ke Nkosi kuba uNkulunkulu angiphephisele kulezo indawo zokungasiphinde isihlabelelo. Thixo masila endaweni yakho Nkosi suke sophilisa ingane zakho. Siphilisa ngomthetho shembe wakho kodwa ngephimbo osinike lona. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukukhuluma ngemisebenzi yakho kokuqala bese ngiqhubeka Nkosi nalokho ozonginika kona. Umsebenzi kaShembe Manazaretha iyisikhuthaze ukuthi lendlela esihamba ngayo iyona yona bese siyona ke ngoba nomubi usuke esondele kakhulu kuthina ngesikhathi ubona ubukhulu bukaShembe bubuningi eduze kwakho nomubi usondela kakhulu kuwena ezame kuzophazamisa lesithombe sasezulwini osibonayo. Ngizokhuluma ngenyanga yezulu kokuqala ngoba siphuma kuyona. Umfowethu wayesebenza ePort Natal ke ngakhuluma ngesikhumbuzo ngisazi bengikhuluma kodwa ngeke ngakhuluma ngaye lakade ngikhona. Khuluma ngokuthi inyanga yezulu ngoMashi okugcina eGosbeli khona la kwakhala khona kakhulu uPhiyana. Umfowethu wayekhona lapho ezocela ukusinda evale kaMadlebe. Wayesebenza umfowethu ePort Natal abanye bamazi ke okwakuthunkweshe. Sebenza ePort Natal umfowethu uvale kaMadlebe iminyaka isimine evale kaMadlebe. Mina ngumlandeli lana osenzima seshuba impela useyanga sekukholweni. Sengifisa ngathi ngingakhombisa abakithi insizwa zakithi ezaziningi nokho kodwa singakufuna ukukholwa. Nami futhi ngangakuthandi kodwa ngase ngihlulekile nje la etimeleni. Maye sengifisa ukuthi lento engathi ngakabhakela nasekhaya ngithi mangikhuluma beyizwe. Umfowethu bese efika lelo thuba lokuvaleka amadlebe. Valeke iminyaka izibe mine mawukhuluma ubeke emadlebeni phela ukhulume njengoba mangikhuluma kukhulu. Inhliziyo yami yonakala mangikhuluma kumfowethu ngimkhonzile inomusa lensizwe. Memeze mangikhuluma naye. Bese kuthi ngelinye ilanga sengithi mfowethu kufanele ke uye kuShembe angikayiqoki ingubo. Kufanele kuye kuShembe ukuyocela ukuthi ekusindise kulamadlebe uphila ivume kancane nje lensizwe ubona ukuthi ayizwa lento nami futhi ngiyasho nje ngoba ngiyezwa udume etimeleni likhulu kodwa angiboni kahle ukuthi lamadlebe azovuleka kanjani aseneminyaka emine kanje. Hayi umfowethu uhlala kaBester mina ngihlala ehostela. Bese kuthi ngalolu suku lwangolesihlanu kuzogitshelwa amabhasi aye5 ephuma empelebeleni ngalelo langa eGosbel. Bese uvele kufike ubaba ebusuku umfowethu efike uma exoxa umfowethu uthi ufike ubaba ekakhulu endlini yangenhla uthi inkosi inyanga yezulu ihleli lapha ngenhla ngasembundwini omsamo iguqe khona ngamadolo ibheke ngasemnyaka. Uthi ubaba weseqhamuka phakathi nendawo nje endaweni kabamkhulu wathi wambiza weza uthi wesethi uyamazi lo yakuthi ngathi angimazi wesethi hamba uye kuyena futhi akakuvula amadlebe. Kade ngimtshela umfowethu kulona lelo sonto nje wese kufika ubaba ngolesihlanu wathi umfowethu akaye kuShembe. Wamtshela wathi uyamazi lo wathi akamazi wesethi hamba uye kuyena futhi akakuvula amadlebe uShembe lo. Uthi ngase ngihamba ngafika ngaguqa kuyena ngathi ngizocela ungivula amadlebe. Uthi wangibuza ukuthi avaleke nini uthi ngase ngisho seneminyaka emine. Uthi wesethi inkosi ngibusise uthi wese ethela amathe enhlabathini uthi wawaxova amathe ayiphalishi. Uthi wese wathathe sewafaka emadlebeni ephusheni wese wafaka emadlebeni kuyena umfowethu uthathe mengena nje lamathe lawa sewudaka axove ngalo la uthi ngase ngihayiza uthi ngahayiza kwaze kwasa. Uthi wathi evuka ekseni wekhumbula ukuthi ngithe asambe eyovulwa amadlebe wavuka lapho wagibela emathexini wehla ehostela kaMazambane wanqamula wahlangana nebhasi eligibele mina kulamabhasi awu5 wamisa lona wangena ngamisa ubaba umsezana ngathi ngamdedele ngene lo mfowethu wangena wafika ngixoxela lolu daba ayi sahamba ke saya eGosbel masifike eGosbel salala phansi kwebhasi singakalali ke phansi kwebhasi nje ke sesiyonikela
inyanga yezulu kulo nyaka nakulelo sabatha abazokhumbula kwakhala kakhulu uphiyane inyanga yezulu inyaka zimzimba impela ikhombisa ukusinela uphiyane wesenqamula uthe phakathi inikelisa ngolayini wafika phambi komfowethu wesema uthi ke umfowethu wambona egqokele izinto akade ezigqokezo nebusuku lapha esibonakalisweni wesefika la kuyena wama wesethi khuluma umfowethu waqalaza abantu akeze ukuthi uthini ngoba phela amadleba wezwa waze kwashaba beseduze kwakhe mina ngangikomunye ulayini sasingangenanga kulayini owodwa waze kwashaba beseduze kwakhe bathi khuluma uthi ke wayesiyabika esethi ngicela ungivula amadlebe uthi wambuza lembuzo kade ibuze ebusuku wathi avale kanini uthi ngase ngisho ngathi avale kaseneminyaka emine usuthi wesethi hamba uthenga amafutha ngikubusisele lamadlebe azovuleka ngemva kwensuku ezintathu umfowethu weseqhubeka ke sethi ucela nemali emsebenzini uthi wesebuze sethi imali iphethe ubani emsebenzini kunina uthi ngase ngithi imali iphethwe uMessi Sport Retail bayazi abake basebenza ePort Natal ukuthi imali yayiphethwe emahhovisi abo ngale Mayville yayiphethwe imuphi lo Messi wathi ke iyayiphethwe uMessi Sport Retail uthi ke wesebheke eceleni esethi Messi Sport Retail wesebuye seza kumfowethu wathi hayi sikhuphukile kumali uthi ke umfowethu wahlala izinsuku isabatha akelele sibaleke ngithi ke mfowethu asibaleke kodwa nginonembeza ukuthi ash engazuthi ke ukhomba izinsuku ezincane kakhulu methi izinsuku ezintathu eminyakeni emine uthi lento izokwenzeka nje ngiyabona kahle nami angigqoke ingubo emhlophe kodwa sengiyibonile imisebenzi kaShembe kodwa bese ngiba wakhomba eduze kakhulu ngcono ukuthi ezinyanga kodwa kasibale ngamtshela umfowethu ngomlomo kube unembeza nje wami ongitshela lokho bese sibhongcula utshani lobo esithi umsingizane ngakithi lobo budliwa inkomo subhongculeke manje usawabusisile amafutha sesikopolota lana ke manje emafutheni sifake endlebeni siphansi kwebhasi ke sifake endlebeni sesithi asibaleke okay usuku lokuqala isabatha ntambama ngesonto sesiphindele emuva useyofaka kaBesta le khona akopolote ngothi lika Veslina afake ngomsombuluko ngemsebenzini bese ngithi uthi angishaya ucingo kodwa likashaya usuku lwesithathu ngabe uzothini ngimiyeke ngalishaya ucingo ngolwesibili ngomsombuluko kuthi ngolwesithathu ngicabange ngisemsebenzini ukushaya ucingo ukuthi uzongitshela enye into lo uzongitshela lamadlebe wavulekanga hayi kodwa ke hayi asibone intambama ngcono ngibone ukuthi ngizokwenza njani intambama ukuthi ngimbone bese ngifika ehostela mangifika ehostela iblocks lami lalile ukuqala mosuke office uthi lokuqala ngenzansi nomnyango oqala ngithatha ibench ngihlale phambi komnyango ngiyayicabanga le ndaba ukuthi ngabe kwenzekeni uthe eqhamuka umfowethu waqhamuka ngeemejika nje holo ehlete ebusini lezo useyajika ujikela eminyango waqondana nami ngihlele eminyango ngambukisisa ukuthi ngabe uzothini lo muntu wathi efika wayethi mfowethu ngicela ukukutshela amadlebe avulekile ngitshela ukuthi angizange ngimphendule ngaphambana naye ngagiya ngasishaya ngaphandle nangaphakathi isandla ngathi ngagiya ngayihlohloloza ngabuya ngasishaya ngaphandle ngayihlohloloza ngathi ngabuya kwayikhathi ngizohlala naye phansi ngithi mfowethu awungitsheleke kwenze njani wese ngitshela ukuthi kwenze njani usengilandisa iphupho lakhe ke uthi ke leli iphupho ngesikhathi lifika lizomvula amadlebe uthi wabona lo mlungu akathi uyena uphathe imali emsebenzini uthi wafika etafuleni umfowethu weyumabhalane ephethe nje Port Natal nabaphathi wesethatha igabete uyabona igabete leli igabete lenhlabathi lo mlungu ufika kumfowethu uhlele etafuleni wesethatha igabete lo mlungu afika lichitha kuyena walishayisa nje etafuleni laselisakazeka laseliba imali egcwele itafula wesethi lo Port Retail lo Messi Sport Retail wathi imali yakho le uthi agcwele itafula ila izophapha makhona ke phapha mase kuvulekela amadlebe uma imali sikhuphuka yakhuphuka esebenzini ngoMay yakhuphuka neyakhe yakhuphuka baphinda bayiphinde yakhe ngoApril bayikhuphula futhi bayikhuphula kakhulu kunemali kade bayikhuphule ngayo kwaye nemali mfowethu wakhushulelwa inyanga yezulu amadlebe kwasekuseni sevulekile amen zihlobo zokumthanda sikhuluma ngaleyo nto masikhuluma ngoShembe imisebenzi yakasidonse ngaye emavungwini lakade kungelula sibuye khona ngoba nokukholwa kwakungekho nje emagazini ukuthi konje ngingalandela ikholwa ngithi ngilandela ikholwa kanjani kwangeyona into eyayimnandi sengikhuluma ngenkosi esesihlalweni khona ingane ngakithi kaphakwe
izalwa indodakazi yomfowethu kodwa okomunye umuzi ke okuthiwa ikahlala yedwa lo muzi. Le ndodakazi yagana kakhanyile kaphakwe bazoyikhumbula ke abalesigodi engikhuluma ngaso. Yagana kakhanyile khona yayisiza le ngane kwase kuba khona ingane engasukumi. Le ngane yangasukuma yajuza mathi yakhombisa nje ukuthi phelela isimpela isidalwa. Wafika ethempelini lomntwana uyise umfowethu lomntwana uthi baba kumina. Wafika lo mntwana wabika ingane kwathandazwa ethempelini ishile ngane yazi yelanywa ingahambi ingakhulumi ijuza mathe nje. Waze kwakhula umfowabo ngemuva waphula wayidlula wakhuluma wahamba yena yona ihambe. Mehamba ubeletha yona le ncane manje yona soyidonsa ngengalo. Kuhlala kwenkosi unyazi esihlalweni wafika la wazoyibika yasukuma ephindele ekhaya angisazi noma yasukuma la noma yasukuma ekhaya yini khona la ngisala khona kancane yayisiyasukuma insizwa namhlanje amen. Zihlobo ezinhle enkosini sikhuluma ngento enjalo. Imisebenzi ke kaShembe izingane zikaThixo singayikhuluma nje kuze kuphele iwashi newashi ke liyagijima la ekhaya. Livele ligijime ngendlela exakile ngoba ngesikhathi kusuka lolu uvalo olusuke lukuqhaqhazelisa kuvele kube isikhathi sokuphela kwenkonzo. Kodwa ngizocela uke ngithi kujophula nje ngithi ukuqhubeka ngoba la esontweni uNkulunkulu uthi asiluleke abantu. Manje siyabeluleka abantu ke kabezwa. Ngizocela uphethe iBhayibheli ke ngivulela iJohn 14 uvule ku15 wehle nje ke nayo. John 14 angilazi kahle iBhayibheli anginayo kakhulu isiphiwo salo. Kodwa ngiyengithanda nje ukujophula kwezinye incwadi ngoba uShembe la ekhuluma khona uyayikhuluma ngemthetho ukuthi uma silana sigcine imithetho yakhe. Kodwa abantu abafuna ukugcina imithetho kaShembe bajahe kakhulu kwenza izinto abazithandayo. Umsindo uShembe akade akawufuni la ngaphakathi abantu abafuna ukuyeka kakhulu makumhlangano kaJuly. Abantu uShembe uthi abakhumula amazinyo egolide amazinyo egolide wangena ezulwini abantu abafuna ukuwayeka. Kodwa uShembe ubhalile eBhayibhelini ukuthi umuntu ongithandayo akagcina imithetho yami. Uma ungangifuni ubonakala ngokungayigcina imithetho kaShembe. Ngicela engifundelo seyitholile. Ngithi u15 bese ngithi uJohn 14 uye ku15 angazi ke noma ngikhuluma iqiniso. Uma nicela utho ngegama lami ngolwenza uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Ngiyacela kuBaba aniphe omunye umthokozisi wokuba ahlale nani kuze kube phakade. Ngisho umoya weqiniso elingemamukele izwe ngoba lingamboni lingamazi kodwa nina niyakumazi ngokuba ehlala nani woba phakathi kwenu. Amen. Angiqhubekele nje uye ku23 no22 no23 la ethi abangangithandi babonana ngungayigcina imiyalo yabo. uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyagcina izwi lami. uBaba uyamthanda size kuye sihlale naye. Ongangithandiyo kagcini amazwi ami. Zihlobo ezinhle fanele uyibhekeke lencwadi ukuthi ayikhulumi nawe ngoba isikhathi esiningi makuphethwe inkonzo abantu baye begxile kakhulu kulokho kubi okukhulunywa bephethe inkonzo ekhohlwa umuntu ukufunda inkonzo ukuthi akukhona emthinte ngakho yena. Uma kwenza ngoba ukukhulunywa kanje eBhayibhelini sibheke wena ukuthi imithetho oyigcinayo kaShembe mingaki. Uma ungayigcini imithetho kaShembe uyamthanda yini noma ungasho ukuthi uyingcwele ameni eza kodwa uma ungayigcini imithetho yakhe kawumfuni uyamkhohlisa. Baningi abantu esinabo khona nje amasela la maNazaretha esontweni antshontshe inkompela iNazaretha liyiqhuba inkomo neqhaza qhuba inkomo yomuntu lintshontsile. Ngeke ngaba
omunye umuzi ngeke ngikusho ngoba abantu bangakhona bazokwenyela okukhona ubaba bese siba kuwona lo muzi phakathi sisonto njengoba sisonto sesiyaphuma enkonzweni yasekuseni bese ngibona imoto ine number plate yakithi nje eGreytown ngime kuyona kwamadoda ningitshele le moto etheni angazi uNkulunkulu efuna ukungikhombisa isele entshontshingi kome lidumile futhi kodwa singalazi ngithi le moto ene number plate yangakithi kodwa engingayazi eGreytown imoto zaseGreytown angizazi zonke kodwa leya kwafika ukuthi ngiyime kuyona ngama ngathi le moto kum kanjani kabani le moto hayi badlula kwaze kwakhona omayo umgcotsho wathi hey le moto kasibani bani lo ntshontshe inkomo hawu washo umuntu engimaziyo ngokumazi ukuthi uyena ontshontshe inkomo zimbili ibonge beyintshontsha kakhulu inkomo ngalangakithi kodwa akuzona ezangakithi eza kwelinye nje ke izwe kodwa elumakhelwane kodwa ngeke ngisho ukuthi liphi ngoba abantu bazojapa hayi bese ngithi no kusafuneke ngimbone lo muntu ngihambe ngochitha amanzi ngibuye bese ngincika nje eduze kwesihlahla emotweni yakhe imoto ithe qekelele ncike nje bedlule bonke abantu ngiyincikele ngixexele ekhanda ngifuna ukumbona kahle lo muntu yaqhamuka lensizwa madoda nofakile namafoto amaningi la kuyena ish cha akansizwa nje ngakanani mombheka akaxakile ayikho inkinga ongayithola uma ungasombuzisise kahle ukuthi wenzani kodwa manje udume ngendlela exakile akantshontshe uthoza mhlona inkomo yaziquba iNazaretha elifaka umqhele namafoto kaBaba uNyazi nemoto lizela ninamathisela ebukweni mafoto kaBaba uNyazi selipele lidumile futhi ngase ngimbuka lo muntu sengimuphihlo ngase ngithi akusiza ukumbuza kwami ngoba vele ayikho into engizoyenza ngase ngimshiya sengihamba sengiyamazi nje amasela maNazaretha msanuba masela nina enintshontshayo msanuba masela yabona mangavula incwadi kaMateyu ungeke ngiqhubeke nayo ngoba ngihlosile kakhulu iBhayibheli suke lingibambezele entweni zonke esuke seyifuthelana la kumina ngibona ukuthi iBhayibheli lingwesela ikhathi manje abantu bamasela abantu bayona emzini kaNkuluNkulu izingane zikaThixo umsindo lokuthiwa usubangwa msanini kubanga maNazaretha ngike ngisho kwezinye indawo ngithi izingane zamantombazane asigani ngendlela eziningi ngayo mawubheka ziyagana zona mawubuka ubona ukuthi siganile kodwa uma ubuka izingane zamantombazane asigani ngendlela ufanele besigane ngayo ngendlela ihlala isuthi efuna ukuganwa ngayo kodwa inkinga la ikhona ngeke ngithi abazali abangafuni izingane ziganwe ngeke ngayisho lento khona la eThempelini enkonzweni yantambama ngathi abazali abangafuni izingane ezigane ngendlela abazali abadula ngayo ngeingane uyabona ingane into yakho mawuyidayisa une-shake shop noma unani uyidayisayo ke makuthi uyadayisa nalaba bamakhamera njengoba besishutha nje uma engasadayisa athi ikhasethi lakhe u200 rand ubani ongalithenga akekho ongalithenga lingahlala lize liphucuke lize liphele kuze kugibele elinye phezukwalo ngoba liyadula manje izingane lezi siyathanda ukuganwa kodwa ngendlela ezidula ngayo umuntu uyibuke ishiye uyuzwe kuthiwa amehla amabheke eshiye inhliziyo ilandele uyolandela umuntu bese eshiya kanjalo ezekhohlwe ileyo ngane ngoba wazi kahle ukuthi lelozwe ngoba khona into eyonakalayo yabona izwe langakini malidula kakhulu siyatshelana bathi bebuya abakhongi ukuyocela sibe sikhulukhuluma kuhamba kanjani umeke wababaza nje umkhwenyana wabambelela ekhanda wasabheki ngakhona hayi nokuthi asizubheka kulowo muzi asabheke khona sesithi intombi zangala ziyadula sesobheka la kukuhle ngakhona yini edala lokho abazali ababiza angazi abazali ukuthi yini ababona ukuthi izokwenziwa ingane engenziwanga ibona ngesikhathi besebenza uyabona imali ongazange uyithola usebenza ngeke uyithole noma ungaganisa ingane ngoba inkinga la ikhona ingane mayizocelwa mawuke wabiza kakhulu azikahle ukuthi nomkhwenyana lezi zinto akazozibiza kuwe ziningi futhi ngesikhathi usuthenga ngale mali oyithathe kuyena iphuma yonke uphinde ungasali nalutho kusobala ukuthi umuntu otholile ngale ngane yakhe eganeni India ngoba phela nambile nothenga ingubo lapha umuntu ebiza ingubo athi zu50 ebizele ngisho amathuna
ezovusa ubuhlobo bakhe ngami ngoba ngize ngazocela ubuhlobo kwakhe usevusa uyakhohlwa ukuthi nami nginamathuna kithi nami ngizowabiza kuye lamathuna lezi inguba akazibiza kumina nami ngizozibiza kuye ngoba nami nginamathuna ngithi ufike kubizwe kumina nami ngibize khona egcineni otholayo kulabantu bobabili akathu akekho ozothola utho uma kwenza ngoba nifuna izingane ezigane bazali ake nicabange ekubizeni angisho ukuthi yekani ngoba ngeze ukuthi kwinyanga ezulu nakhuluma kabuhlungwana acane ngayeqhubekani kodwa nizobona ukuthi lentsimeni ilima iyavuneka noma ivuneki ingane izikhethe ukuba intethelelo iyafika lapha ingane ebuthethelelweni ekubeni intethelelo ethi uyeza umuntu uzoyithatha uphinde uthi baba akushiye ukuthi baba kwintethelelo intethelelo iyagana nje phela manje ngathi ngiyayithanda siyaxhumana nayo nomkhokheli sikhuluma udaba lwethu lokuthi siganana kanjani ngihambisa inkomo kuphelile wena mawuthi baba wongasho ngani ukuthi baba kuloyo wafika aqala ingane wayenza intethelelo uzothi baba kumina loyo wafika aqala eyenza ingane intethelelo wongasho ngani ukuthi baba kuyena uma ngabeke washo ke sithi washo wathi baba wesedlala ngayo loya ngoba namakhosana ayadlala ngengane wesedlala ngayo loya yayisihambe seyishiya sebuhlukwana kwahlukwana isiyabuya izothathwa yimina uzophinda futhi kumina uthi baba kanti baba bangani kulengane hayi manazaretha ingane nazo ziyawuthanda u14 ubobona ingane ukuthi ziyawuthanda u14 ngoba manje ngafuni izigane zivele zinike ubona ukuthi ingane iyafuna ukuya emzini wayo nayo ivinjwe uwe ngoba wena ufuni kwedluke la endlini ingane ithi yagana awufuni ubiza ngendlela exakile ubiza into engazange izibe khona ubiza imali ongazange ube nawo la ekhaya ubiza u15000 awukazi uphathe lo 15000 kusukela umkhwenyana wakhe esebenza kaliva awukazi uphathe lo 15000 ngesandla kodwa ufuna ukuphatha ngoba kugana ingane uthi akawuthathephi umkhwenyana egcineni umkhwenyana uhamba kanye angabuyi kukhona enye ke ngithi manazaretha ingcwele nizomxolela ke ngoba ngiyazi ukuthi ma uphethe inkonzo kuye kutheshwe lezi zinto ezimbi lezi ezinhle oyikhulumela asiduma kukhulunywa ngazo yabona ma izocelwa ingane ake izocelwa kuzobiza ke ngoba akekho controller sizocelwa ingane iphuthe lenzo ubaba la ngemuva bavele bethathe insizwe ezingakholwa bethathe betha kube izona emela umcelo walengane lezi insizwa bese ekhuluma noma yini abantu abangakholwa isikhathi esiningi bathanda ukuthi mazocela kube ngazuthi ngincengile makuzela ekhaya la ekhaya sisuke singezile ukuzoncenga masocela ingane suke socela ubuhlobo hayi ukuthi ngoba singazibone ezinye intombi singase siyicela ukuthi sizothi masocela la ekhaya ubusubona ukuthi siyinkedama silethe ukuhlupheka singayiyeka lengane namhlanje sithole enye kusasa siyocela kuyona hayi ukuthi umuntu emezocela emzini wakho usuke ehluphekile edinga ziningi lezi ingane ngendlela exakile ngingaphuma ngingene kwanda nginemali ngibhange ngicele kanye ngoba ziningi azipheli wena emefika umuntu ubusubona ukuthi ufikiswa usizi ngoba yikho intombi akayibona ungaphandle kwale yakho ubusumdedele nabantu abangakholwa ebese ubona uyise wentombi esehlele sethe khwaxe phakathi no siyasebenza uma uthi uyamqalaza umthola ukuthi awusakwazi ngisho ukumhlukanisa ukuthi ubani iNazaretha kulabantu usecasha uqedile wakudedela nomfowabo omdala engabe omdala ukhuluma noma yini akayithandayo ake nigade lento zingane zikaThixo nalokho ukuthi kubizwe ibhodlela likaGoloko ake nibheke ikuhlabi kodwa ukubheka ukuthi kuyahlangana neNazaretha nebhodlela likaGoloko ake nibheke uma kwenza ngoba lidingeka ikesi nebhodlela likaGoloko thatha kule mali oyibizile ubathengeleke abantu bakini ibhodlela noGoloko kodwa uma uzobiza kumina uthi ucela ibhodlela likaGoloko nekesi yebo mhlambe nakithi kuyenziwa ngazo kodwa akuyona into okufanele ukuthi iphase eNazarethini ngoba la kusuke kuziwe ngobuNazaretha obungenatshwala obungenalutho nje obuhle uqedile manje sikho isidingo sokuthi manje bize bese ubiza uzunga kukhona ke ezinye ingane ehlukaniswe ngoJuly zibe ningi kakhulu ingane ehlukaniswe ngoJuly mawuthi uyabheka nasezweni lakithi sihlukanisiwe zaningi ngiyacabanga ukuthi kunjani makunje zahlukaniswa zaningi ngabe sathenga sayina ngaba sethenga sayina ngathi umogeni ngathi ngithi ngiyakhuluma hayi yaningi kangaka lento manje kanti kwenze njani enye yazo ngathi ngiyayibuza thola ukuthi indaba ekubazali
sihlalile iminyaka esize yaba ngaphezulu kwevumelekile ngeke ngisho ngoba naba angifuni balimali yazi yaba ngaphezulu kwevumelekile nawo ke lo simanzi ke mpangazitha uvumelekile ke kodwa kwase kungaphezulu kwawo maye ethi yavuma maye ngithi ngiyabuza mntanami kwenze njani ayengitshela izizathu ethi hayi isikhathi sesiside maye ngithi ngiyambuza umkhonyana ngibona ngathi uthando lwami nalengane liqhubeki hawu wenze njani maye ngithi ngiyalandela ngiyathola ukuthi ndabe yonwa abazali wabizwa umndeni wobaba wabiza imali ongayazi yabona uma kuzocelwa ayikho intombazane kuyobuzwa iquotation ukuthi ubiza malini intombazane uphathe lo mali oyiphethe ubone khona ukuthi babize emalini bese kushoda ke makushoda ngihambe ke ngofuna ngibe ngigcwalise asikho isidingo ukuthi mangithe ngiyacela ngashoda bese nina bomama senipika niqhwande ngoba nithola ngeyeni bayitholo baba bayizavuno baba bayizavuno mase befika omama abasayithole yabo hayi ke lwasuka kuthi ulwezwicwe bezonzani bethwenzani we wahamba kanti abakhongi bazobuya beyotshela umkhwenyana wesebhaletsheni baletshela umkhwenyana ukuthi laba abakhuluma kanje basho ukuthini uma bekhuluma kanje ngoba bengabuzanga imali ngalengane phela ukuthi ngikwazi ukugcwalisa ke iphepha eyibhuku ngigcwalisa envelope empofu yaseposini imali yala ekhaya bengiphethe imali bengiyilungisile uma sebekhuluma kanje sekwenze njani yini nizocelisa nabantu abanomona abangafuni ingane igane ibone nibanike ikanti uma umzali wengane kufanele ufike sewazi ukuthi ufunani ngengane yakho bonke labantu bakini bazocontrolwa uwe ukuthi esekwenele uyaqonda wena manje busu badedela kube ngazuthi ubuhlobo obukhulu buzodalwa ukuthi lengane iganile asiganile ngane zabo asiganile ngane zabo njengoba bezoshaya umthetho kangaka nje la bashaya umthetho uzufikela kuhlukanisa khona ingane yakhe ihlukanisa iphelele umendo abangeni futhi lapho sekuphelile njalo wena osuhluleke ukucontrol ingane ukuthi iphathe umendo manazaretha amahle ake sibhekelele ingane ubizele litshe lemali nje lengane mase ngihlukana nayo usakwazi ukubuyisa futhi wena sekufanele mina ngingatholi lutho manje angiganiwe ilengane yakhe angisakwazi ukucelenye phela sekufanele ngilinde le mali eyangqwamba lapha kwakho ingqwanjiswe unqanjiswe uwe singane zikaThixo ake sikugade lokho akukuhle lokho kwenzekayo uthole inkosana noma uthole intethelelo ithi ayifuna ukugana umuntu ononkosikazi intethelelo ayifuna ukugana umuntu ononkosikazi hawo intethelelo ayifuna ukugana umuntu ononkosikazi ufuna ukugana ba manje wena njengoba uyintethelelo kini awuthanda umfowenu lokulama yaganwe intombi enengane wena ufuna ukugana bani ongenangane ngoba wena nje ubunengane kufanele uyogana umuntu nje umnumzana ozokugeza iphele indaba yakho wena ukwazi ukuhlambuluka ngokusemthethweni ngoba angeke usayithola ingane engangawe yomfana ukuthi izokuganisa wena ngoba nombane enganeni zakho ubheka ukuthi ingane iyothatha itshitshe akekho umuntu obheka ingane yakhe yomfana eqala ukuganwa ukuthi iyothatha umuntu onengane manje mawunengane wena unikeza umuntu ononkosikazi isithembu usibalelana uhlangene ngani nesithembu ngoba wehlulwa umuntu angayeni lo owawedwa kuyena wehluleka wena lapha la uwedwa khona manje lana uzothi ubaba semdala unonkosikazi angifuni ukuya esithembeni uzomthatha apho umuntu angayeni ngoba umuntu angayeni wakwehlula ukuthi uyena kwadlala ngawe noma wena wadlala ngaye kodwa egcineni umtholanga umuntu angayeni wakushiya nengane manje wena umbalela inonguze ngungumbane ngeke uqede inonguze ngungumbane ngoba ufuna ukugana egcineni uzomthola umuntu angayenuke lo ngakholwa eqhubeke futhi ekuzalisa iUnited Nation uzokufakela inhlangano yezizwe esiswini sakho futhi uyozudele bekufaka iUnited Nation nje amakhekhe kakhe simuza amasho isasothethe kuhlangene lapha phakathi
ngoba wena ukhohlwa wena ubheka umende ukuthi nango ozongihlambulula ngiluzileke eqaleni lo wesibili usezongeza uphethe inkomo uphethe yonke into uphethe umuzi akazonginika wona angisangena kuyena wena usabheka ontanga yena ngithi bona abakufaka odakeni usafuna untanga yena wena uzomthatha usabala ukuthi lo unengane uzomthatha ungenangane wena unengane unendoda lo nongenandoda uzomthatha ngoba wakulahla uyengenandoda ake nizama ukontrola izingane zentethelelo ntethelelo awuziphatheni kahle izingane ezikaThixo intethelelo sengeke ngifisa ukuthi ngathi abakhokheli bengahlunga bethi abafuna ukugana babuyele ngala abangafuna ukugana babuyele ngala ngoba uyugijima ethempelini ubone intethelelo inhluthu yayithatha uyinika umuntu iyafika intethelelo layisha amatshe emakhukhwini ilayishe amadoda ekhopheni uthi uyayibeka inhlalisuthi phambi kwakhe inhlalisuthi vele ibone ekhopheni kulunguza indoda ibaleke iqhwasha into inhlalisuthi uthi omunye ngosuku lokuqala mhlambe niyakhumbula usuku lokuqala ubaba akakhuluma ngalo ukuthi asithi ngemva komthandazo kanayini noma kasikisi bese sithandaza sithi ukufaka ihloko ezentshumayelo kwakade kwethula umfundisi ubaba uWosiyane siphuma la emthandazweni sesila njengase office wesesimise sesitshela ukuthi ubaba ukhulume kanje kwakuzophuma umhlangano ngalelo langa ngakusasa sesiyahamba ke endleleni izongixolela lengane mayikhona kodwa futhi angizuyisho ngoba ngifuni limali kodwa namhlanje mhlawumbe usuku lokuthi ithole impendulo engayishiya engabaleka nayo bese senza umthandazo wantambama la sasilele khona ngala nje sasihomise sahamba ke ngalala nemoto lapha kulelo qulo ke ngangikulona kwase kwenza umthandazo njoba nje ke makulele ekukhathele nombani lala lelela ngakhona sesileleke lapha na ke sizolala ke lapha ngipaka imoto bese ayinanku umuze seceleni kwase siyathandaza masiqeda ukuthandaza bese ngiyikhuluma le ndaba ukuthi babukhulume kanje bese ngiyabafakela ke izinkulumo ezimbalo izinkulumo engazifaka ke ngafaka ukuthi iNazaretha alivumelekile ukuthi ethi umuntu eyiNazaretha bese ihambe yoqoma ngaphandle noma yoqoma umuntu noma thatha umuntu ongakholwa awuvumi lokho noma ngabe inhlalisuthi ayivumelekile ukuphuma la ngaphakathi yothatha umuntu ongakholwa noma ngabe iNazaretha intethelelo noma inkosazana akuvumelekile yothatha ngaphandle uma ithatha ngaphandle isiqalekiso esikhona lapho isiqalekiso salapho ke kuthiwa nizohlukana uma ningahlukananga uzofa umkhwenyana mengafaka umkhwenyana kuzofa wena mengenzekanga lokho kokuthathu lo muze eniphuma kuyona wena uphume khona wayale uyawuqalekisa nje ngesikhulu isiqalekiso awunayo inhlanhla lo muzi kade ngicizelelo umvangeli mazi ukhona umvangeli la ngaphakathi kade ngifundela incwadi nje kulezi insuku engitshela ngisho ukuthi kwasho yiphi inkosi emakhosini wathi mase efika kulo ndawo wesekhala lo mvangeli ukuthi inkosi yathi uma uye lapha wafika waganwa asikahle ukuthi lo muzi osuke kuwona waya lo muzi osuke kini waya lapha lemizi yombili ifilo iqalekisile ngokusuka ungelona iNazaretha ogana iNazaretha umuntu oyiNazaretha lemizi yombili iqalekisiwe wathi mesho lo mvangeli waye ngixoxelela udaba wathi mefika lapho sevele wakhala le ndaba yanqamuka lapho angibange ngisaqhubeka ngabona ukuthi lento umvangeli iyamudla kodwa izingane zisuka ngala ziyothatha umuntu angazi umuntu ongakholwa ukuthi umthanda udlula ziphi izingane zinhle izingane zamaNazaretha into okuthiwa inkosazane yinhle intethelelo yakhona ukubuka ukuthi hey ngabe lo muntu wayemshiya lo muntu engamhlambululi ngoba wayexakwe yini mawuthi uyabheka nje ubuhle obukhona ubusuxakeke ukuthi ngabe lo muntu wazi wayishiya lengane intethelelo washiya ngoba eboneni mawuthi usuka nje uzwaneni uyaphezulu bodwa hayi cha uzele lo muntu kodwa uthola ukuthi intethelelo awazi wayiyeka kanjani lo muntu lengane sengiyayitshela ke ngiyawatshela ke lezi ingane ngiyitshele konke lokho bese kusuke enyeke zimbili bese zisuka zithi mfundisi sisacela ukubuza seziza kumina ke besithi enyayi ihlehla angifuni uzwe izono zami ihlehle lene bese kusondele yodwa eyasondela okokuqala yathi mfundisi ngiyalotsholwa kodwa sekufanele ngiyoshada kodwa umkhwenyana wami ngendlela kangishaya ngayo
intethelelo leyo kwakuya amantethelelo kwakuyintethelelo zombili indlela umkhonyana wamangishaya ngayo angizazi noma kufanele ngimgane noma kufanele ngenze njani ngoba uqedile ukulobola manje kodwa indlela angishaya ngayo angazi ukuthi kufanele ngenze njani ngathi mina iNazaretha impela lelo wathi yena ya iNazaretha liyakushaya wathi ya akangishayele kona kwala wathi angizazi ngithi mina na inkosini kakhulu uyabona inkosini ikhali ivuleke ikhali ivaleke awukhulumi njalo wathi yena mfundisi noma ngithi ngiyathula uvele ngishayele ukuthi ngithuleleni ngimenza isilima uyakhuluma mina ngithule wathi manje ngithi ngiyakhuluma athi ngikhuluma nobani kanje ayi ngathi awunginikeza ucingo lwake ngikhulume naye wathi manje ngakunika ucingo wakhuluma nawe uzothi indoda yami wathi ngiphelile ngathi ayike mnikeza umfundisi wakhe wathi umfundisi wakhe akamazi nokuthi uyini ngoba usemdala futhi umfundisi wakhe angizange ngeke ngisho ukuthi ubani kodwa ngambuza wangitshela ukuthi umfundisi wakhe ubani ngathi hey mntana hayi angiyazi ke leyo nto mina ngeke ngikwazi ukululeka lapho ngoba lo muntu oganileke manje uzothintwa kanjani angimazi ukuthi ngizothina kulona iNazaretha lelo nina amakhosana noma bobaba akashaya unkosikazi la ekhaya yebo noma bedeledelela kodwa akashaywa cha akalokothwa unkosikazi eshawela ekhaya ithi inyanga yezulu uma uke wamshanje ngiyalivala izulu kuwe akashawa uthi ke uma edelela unkosikazi indlela akashawa ngayo uthi mthatha umise kubo ufike ukuthi abamluleke ubusubuya nayo ekhaya ephinde futhi eqalele egcine khona umthatha uye kubo ufike umshiya ubusuphindele emva ufike uganwe mshayileke mebuya nje uzobuya sekukhona okukhona noma ngabe ngilobolile noma ngaba ngilobolile kodwa mase ngiganiwe nje ngiqedile sekuphelile uzofika sekukhona okukhona ngibona ukuthi uyangixaka ngibheke ngaseminyango abone ukuthi ngiyahamba na angizosho lutho ngizobona nje ukuthi ukukhuluma kwaqina into ezongisiza eminyango ngibheke ngakhona abone ukuthi ngiyahamba ayikho into ezoyathi enye insizwa eyathi ngiganwe amakhosikazi amaningi nginemoto imoto yami kuze kuse ihamba njengamanzi yathi mangithe ngiyafika kulo wafika ngibuza ukuthi ngiphuma phi ngalesikhathi wathi angimbuzi lutho ngivele ngidumisa imoto yami ngendlela ngiye komunye wathi naye mangifika naye ethuka naye angikhuluma lutho ngifuna la ngizofike ngilale khona ngoba ngimfuna umuntu ozongibuza ukuthi ngiphuma phi ngalesikhathi ngoba mhlambe njengoba ngiphuma lapha nje kade sixabene sikhuluma ngaye lo umna wabo emnuka noma ekhuluma lokhu nalokhu sakubanga indaba yakhe ngase ngibona ukuthi emva kwalokho angisezulala ngoba sengikhulume kakhulu ngawe naloya mase ngikutshela ukuthi utheni lo uyabona ukuthi ngizulala ngoba usuzophendula lezi yankulumo nawe okusho ukuthi ngiyiphosi manje sekufanele nawe ngikhulume ngiqede ngihambe futhi ngiye kuloya wathi yami imoto ukuze kusihamba njengamanzi ngifune ngizothi mangifika nje efike evula umbhede ngilale ngakhuluma lutho ngoba ngisuke ngiyophuma yabona amaNazaretha indoda izwana kabi nokuphumula indoda nje ukukhuluma ikufuni nje nakancane indoda uyabona mawuthi uzoshaya indoda ngokukhuluma udala ukugana okukhulu kabi ngoba ayikufuni ukukhuluma noma ngabe yona inakho kodwa mase kuza ngakuyona ayikufuni kuyavuka ukuthi indoda umuntu wasehlathini uAdam ayinqeni nje indoda kuyohlala yodwa ehlathini ngasuka ekhaya ngizohlala lebuhleni ngishaya umoya thule kuthe khwathalala akekho ngisho ubaba ngijabulela ukuthi nje ngihlele kahle akukho ukukhuluma manje indoda umuntu wasehlathini wena uma uthi uzoyishaya ngomlomo asikahle ukuthi ithi ikhuluma nawe ibicabanga ukuthi okay ukuze ngiphumule kufanele ngenze njani ibisicabanga indlela eziyaphambili wena uma ufuna indoda iphumule mayise kwakho noma ngabe uyabona ukuthi ibuye ifike ngo12 musu uyibuza ukuthi ifunani ngo12 la ekhaya wena hamba uthatha ukudla uyinikeze ukudla baba uyakufuna ukudla ungayibuzi ngisho ukuthi isikhathi sini iyona ezoshora ukuthi ayikufuna ukudla ifunani ufuna ukulala ukuphelileke mawuzoyikhulisa amacala nje udala isichitho sentuthwana uyasazi isichitho sentuthwana manga sekuthiwe funga isichitho sentuthwana ningasukuma nonke la ngeke nibone ukuthi babuhleli phansi ngoba asilungile
intuthwane manje kudala leyo nkinga makwenza ngoba indoda uyikhulumisa kakhulu usethi ke lo munye ke baba ngicela ukuzwa ukuthi ngingahlambuluka ngani ngonile kakhulu esontweni mntanami ngilotsholiwe ngiyintombi yenkosazana phela ngalotsholwa ngaze ngangena ebuthethelelweni ngalotsholwa inkomo wazisho inkomo eningi zokuqeda impela udwendwe futhi zaseze ngaphezulu kodwendwe uthi manje uthi ngase ngihlukana nomkhwenyana wami ngase ngithandana nomuntu wezizwe yabona abantu bezizwe uthi ngathandana nomuntu wezizwe ngithi mina ngashika manje yabona le gama bathi abalifuni kodwa lingekho wrong uthandana noSibani ba wathi ngathi wesethi ke manje ngonile kakhulu wabona ukuthi kwakona lokho akushoyo ngathi kungaphansi ngoba weqisa wathi ngonile kakhulu wesethi manje sengithola omunye futhi ozongilobola inhle idakhe lihle leli nawe ngeke ulibuze mali ngakutshela ngalutho kodwa intethelelo uthi manje sengithola omunye futhi ozongilobola manje ngicela ukuzwa mfundisi ngahlambuluka kanjani ukuze ngihlambuluke nje ngifanele ukubuyela esontweni ngoba ngifuna ukuzizwa ngihlambulukile kodwa ngiyazazi ukuthi angihlambulukile kule nto engazenza ngithi mina manje lo ophuma kuyena usumtshelileni ukuthi awusamfuni usufuna ukuyogana futhi wathi cha ngizange ngimtshele ngithi mina kusho ukuthi ubhangqile wathi ngathi hayi ngeke mntanami ngikwazi ukukutshela ukuthi inhlambuluko yaleyo nto yini ngizokubuzela kwabanye abazokutshela sahlukana ngalelo langa angizange ngisho ukuthi intethelelo yakhe yini kodwa ngiyacela ukuthi intethelelo mayikhona begcine beyikhiphile abaphathi abadala abaziyo ngoba ngithola ukuthi inkosi ilanga yithi intethelelo kaNondindwa inayo uma ke uyitholile usungayithola nje ngokuthandwa uNkulunkulu mhlambe mawunethuba lokuphila ke usaphila hamba ocela intethelelo kuNkulunkulu ubuse ukwenza konke okuzodala ukuthi uNkulunkulu ekuthethelele kusasa ngoba isisho sithi ayikho kufana nalabafowethu abanethuba lokuthi bathandane nabanye bafowethu isifo leso ngangibenyanya kakhulu kuqala ngingakasi kumina wathi la kusakhona ngase ngibona ukuthi ukula lokhu lo muntu ngomthetho uphambene ikhanda kuphela ukuthi akacoshi izibi akabaleki ngoba manje uNkulunkulu umdalela umuntu waphila wamenza zonke izinto ezikhomba ukuthi ulihlobo luni kodwa manje kwasekujika kuyena imizwa yakhe upside down wese secabanga ngenye indlela okay ke uyena noNkulunkulu wena bheke eceleni uyena noNkulunkulu waziyo kodwa izwe laseGomolo lalinalo luhlobo lwabantu alikho ngisho uzuma wevakashe delizwe lonke kodwa ukwazi umzwethu yeGomolo ngoba la phela liqedwa ilempilo engathi uNkulunkulu engabakhumbula laba banalolu uhlobo ebathethelele bengakafiki ekugcineni ngoba bengakwenza bona ngoba bethanda phela kumnandi into mawuyenza imnandi kakhulu isono simnandi bayenze ke baqhubeke nayo kodwa ekugcineni uNkulunkulu wathi intethelelo lento ayikho bafowethu la kubuye kube buhlungu khona kakhulu uqaqamba inhliziyo bavele bese behamba beyothatha amakhosazana beyogana inenkinga enkulu kabi impela emathempelini akithi lento bevele bethatha inkosazana umuntu ebhentshini eyogana kanti uyazazi ukuthi impilo yakhe upside down ayithathe inkosazana ashade umshado omuhle izothi ifike inkosazane imizwa yakhe ibisichaphela mina ngiphile ngala ngiphila ngala manje lengane uma usuyithela inyongo yakini uthi ayiphume kusasa ibe ubani uma unabo dadewenu wena ungejabula yini udadewenu ethelwe ngenyongo ebese shiwa kanjalo uzoba yini kusasa ngoba umuntu wesifazane uhlanjululwa ngenyongo kanye engasuthi leyo nto ingabafica labafowethu abanalolu uhlobo lwempilo bengakujabuleli ukuye ebhentshini kanti impilo yakhe umuntu uyayazi ngoba uyazi usuganiwe uyazi ungakaganwa ukuthi uphila impiloni wena akana umuntu bese omunye waganwa wayithatha inkosazana ihlungu lento bafowethu ihlungu lento ngibhekene naye emathempelini angakitha ngiyazi ukuthi ngizoyilungisa kanjani ngiyafisa uNkulunkulu ekekhumbule lezi ngane ngoba zashada umshado omhlophe
kodwa manje azazi noma isicholo zisifake noma 14 zofake noma ziye esontweni azizazi ukuthi zofika zibe ubani esontweni. Uma umuntu ethu uyayithanda ingawufakile 14 ihamba nje ayizazi ukuthi kufanele imgane noma kufanele ngamganini ngoba iyambona lo wayo ukuthi usephile enye impilo. Akangasayikhulumi indaba yayo. Akukho ngisho ukuthi bevuselelana ukuthi cha ke noma sikwenza lokhu mfoko kodwa ke ngoba phela ekhaya uswandisa umuza ububheke ngakhona phela. Cha ufuna nje ukuthi umuntu unwayinwayo kwagogonqo cha musubambelela kuwena mthetheleke hambe ngoba umvumelile lo muntu waze waganwa mthethele hambe kwakho umzikayisa ngoba ukho umuzi ngawe. Ahamba lensizwa yashada zayishadisa nalentokazi shada lwalusho udwendwe lwaya kakhulu gqitshela amabhasi kwadelwa. Angithi bathini la eThempelini bathi zolala nibabili nivuke nibathathu. Ikulindeleke phela lokho ingane futhi ngeke ingakulindeli. Ifuna ukumbona wesithathu phela ukuthi uzovelaphi. Mase kufika mase kushadwa ayahamba lensizwa yayosebenza edolobheni esebenza kulona angifuni ukulisho. Yaphela inyanga wabuya lo mbhemi. Akabuyi yedwa ubuya neqembu lebafana bafana. Iqembu lebafana bafana liholo umphathi wakhe. Leza nalo futhi mbole endlini eliqembu lebafana bafana. Inqwaba yahlala la. Maye selihlele leqembu lebafana bafana la sekufanele ngabe kuyadliwa hayi kukhishwe into ezimnandi ke kubokwazo. Khishwe kudliwe mase kulalwa wona ungancanye yonke ibafana bafana imishiya yedwa lo mntwana. Uyena oxoxa udaba manje esehambile ukuthi nansi inkinga ngihlangabezene nayo. Hayi kuvuka ekseni kwakaletha amanzi elethe zonke izinto ezimnandi kudliwe intombazane wethu kusehotela la ikhiphe zonke izinto ezimnandi oshekasi bangangamabofu nengomo oshekasi bathwele. Lishaya ukuphela kwenyanga kuphunywe ekseni izidume imoto uhambe shaya ukuphela kwenyanga ifike futhi lensizwe ifike neqembu futhi lebafana bafana. Ayikhona ibona ingane ukuthi ngeke ngizalelwe ihenye into la endlini. Ngithi yazi yahamba kokwesithathu noma kokwesine. Lifika leli qembu njalo nezinto ezimnandi kodwa mase kulalwa lithi wondo ngancane. Iyabona lengane ukuthi ayikhona. Angathi ayingangami ngashada omunye umshado la. Akuyona yodwa ke mangaxoxa ngabo kungaphela isikhathi. Akuyona yodwa. Abanye banengane balahlwa kanjalo. Engathi uNkulunkulu engawakhumbula lamakhosazana ayiziphethe kahle emntombini bawo azazoficwa yilesiwombe ngoba lesiwombe sisangawafica amanye ngoba intombazane mayifuna mayigana ibheka umuntu nje ukuthi lo muntu ngiyamthanda noma cha. Mayisimthandileke siyazi ukuthi ayike sengiyogana ke sekuphelile. Kanti kusekhona enye into ngemuva okusafanele isefe ukuthi lo muntu umuntu ngempela noma isilokazana. Lokhu ke ngeke ikwazi ukubona. Ngifisa kubona bafowethu hayi kabi ayingenzondo. Ake nilulekane nani kulelo qembeni kulona ukuthi asisukuye ebhentshini bafowethu ngoba impilo yethu ayikahlukanisi. Ebese ihlalele ingane ilinda unyaka ewulindile ingane ingathi siphumelele kanti ingane ingene esikogweni sokugcina engeke isatakulwa umuntu ngishabazali mayithi yabuza ingane ithi ibuza imininingwane ukuthi makunjena ngenze njani ngivele ngibhekele ukuthi angazi ngoba ngazi ukuthi ngizothi ayihambi yokani noma ayihlali ilinde ukuthi ke uyozife njengoba ongahlala emncane no 26 years ahlalela ukuthi uyozefe nje yena enje. Uma esedukileke wahamba kwashona eceleni isono lapha esikabani ngoba phela nama ngizomeluleka ukuthi ngcono ke lokhu ubufile ke ngcono ukukhulunywa ukuthi ngenwa abakubo angizukusho ngizothula yina mingiqhihe kodwa ekugcineni ufuna ikhambo ukuthi ngenze njani makunje angazi. Ngakho zingane zikaThixo ake nizame ukuthi nibe nomoya kaNkuluNkulu. Into mawuyibona ukuthi ayilungile musuyona bangazithi ungangidedeli ngize ngishawe ezulwini ngikhuze nje mase ngikhuzeka ngoba vele indaba kaShemba ayipheli. Okukhulu ke izingane zikaThixo uma sila ngaphakathi sisuke sizosebenzela uShembe. Yonke into embi okuthiwa ilungile ikhuze mawuyibona. Yize uhulumeni esasilimaza wathi ninamalungelo. Ngeke ngiwatshela amakhosikazi ngithi we amakhosikazi nibulawa amadoda nje nibulawa uhulumeni wathi ninamalungelo. Amakhosikazi abulawa ngendlela exakile kulesimo sanamhlanje. Angize ngafisa ukuthi iNazaretha libulawa unkosikazi libulawa indoda.
iNazaretha kufanele lizazi ukuthi alinalo ilungelo ngaphezulu kwendoda. Uhulumeni wefanele ukuthi etshela abesifazana ukuthi ilungelo ligcina la. Angasho ukuthi one ways yofika emavotini. Ngoba indoda uma isidiniwe, indoda isilwane weManazareth. Ngifuna uyafisa ukusho lokho. Indoda inunu ungaboni ngoba yemahle nje wabona la. Indoda inunu nje enzima kabi. Wabona umuntu omile uboya yonke indawo ukuthi inunu. Inunu nje kelekeke. Indoda mayihlele ehlathini indoda asikho isilwane esisondela kuyona. Ayisondela lutho endodeni ngoba indoda ivela ivuka obulwane bangempela ukuthi phela lehlathini kithi. Uma kwenza ngoba uNkulunkulu uhulumeni kezothi endodeni wena unamandla iphikise. Umeke yakushaya nje uzoyibopha. Hakusho lutho ukusho uhulumeni uma uke wadinwa. Ngisho inwele uyuza ukuthi yabona ke engathi akusezona ezami namadlebe uzwe kahle ukuthi yabona uNkulunkulu yedwa emephambi kwami manje indaba kaHulumeni ayikho. Ubona ngoba indoda mayisibulala ibulala wena ibulale nalo ibulale nayo enye yake yabulala ke ngigcina ngale yazibulalayo ngakithi kodwa engafanga. Unkosikazi wenza lento okuthiwa amalungelo. Wayibhanda isiqedile yayizoshada kanye nami. Mina ngizoshada nonkosikazi omncane naye wabuye wenza into zakhe ngeke ngixoxeke ngoba ezami. Washada lele insizwa yashada ngoApril yayizoshada ngoMay 28. Mayisithi izoshada ngoMay 28 umkayo bese vele itshela ukuthi mhlambe bazoyazi abangakubo ngoba ngiyazi bakhona. Ebese vele ethi umkayo udwendwe balihlehle iqedile lensizwa zonke izinto udwendwe selumhla ka28 njengoba ngisho May 2008. Bazozwa laba ngakubo mangibala nama date. Ebese suka lo nkosikazi ethi alihlehle udwendwe. Ithi ke lensizwa ngiyabuza ngithi lihlehle kanjani? Ayalihlehle nje. Yini kwenze njani ayakhulutho? Lihlehle lini ke? Pasopano amakhosikazi. Izinunu leza ngazi inunu maziningi kuthiwa yini? Indoda ungathi nje uma ubona ithambisa igazi ngoba isuke ixegisa ikhanda kukhona ekucabanga mhlambe ngenhliziyo ikhuluma ithambisa ikhanda incengancenga ubuso ubona ukuthi wena ingoba ungaphezulu kwabo cha kusuke kufika isikhathi nje lo mzuzwana yokuthi ikhulume ngaleyo ndlela inoni phela uqobo lwayo kuphela ukuthi ihamba ngenyawo ezimbili yasuka lensizwa ithi mangithi ngiyambuza ukuthi luhlehle lini nithi akasho uthi nje akazi luhlehle into engaziwa uthi ngabona uthi uthi ke kwathi kukhala ucingo ukuthi babefonelana emesuka ngakubo eze kubo kwentombi bagibela imoto uthi ke ngisuke ngakithi ngithi ngisemalisibheki sengisibatshelana ngocingo nentombi ngala ithi suke ekhaya isisendaweni ethize bayalelana ukuthi bayapi yemsebenzini intombi ngala yena ngala uza ehostela lehlala khona uthi kanti ngalelo langa sengibonile ukuthi lo muntu uqomile ngoba umuntu wesifazane mase eqomile nje ubomma kedelela too much udelela impela nje impela ngempela mase eqomile wabona nje okade inhlamvu zakhe uthi 1 2 oh loluke ya hey bona uthi shayile umpela ubona ngoba indoda mayizoxabana nonkosikazi ayixabana nayo ngosuku embambe ngalo ukuthi uqomile uthonze sithi isikhathi limlandela kancane nje ilimlandela kancane yena akakhohliwe ethi medelele bona ukuthi ingoba ingisaba noma ingoba ingafuni ngihambe ingoba noma isaba uhulumeni kanti akazi ukuthi ayisibe kubatha ukuthi ifuna ukuthi izimbambe ngqi lensizwa ke yathi ngeThekwini yasho ukuthi ngilaphi naye wayilandisa ukuthi ulaphi ithi ngathi mase ngifikile la lesebenza khona ihlela ngaphesha komgwaqo uyafika yena upaka ungene emsebenzini ithi ngathi sengiseThekwini isho isihlele emsebenzini wabo lesebenza khona ithi wathi efika nemoto wayesesho wakhuluma iqiniso wathi sengisemsebenzini ke nami ngehle emotweni uthi kodwa emotweni ehla kuyona kwakwendoda iBM uthi wangena ngaphakathi emsebenzini ethi ngase ngisukuma nami ithi kwaphela nje 5 minutes ngase ngingena afika ginqika empedeni ngokuthi wayevele sedelela ngokweqile akazange ashawe nembeza ukuthi nangefika uthi wakhuluma into ayithandayo uthi ngathi ngisahleli nje kwase kungena ucingo lwendoda kuyena wakhala lo ucingo lwendoda yakhuluma indoda ekukhulumayo uthi ngeze ukuthi ya wilo
uthi mase kulelwe ebusuku uthi cha kwayinto abembili nje zangakithi umhlumba nomkholombe yabona ke ezingabhekana ezintula ukuqhelelana nombani walalwa bhekale nombani walalwa bhekale intula ukuxhawulana hayi kanti sibulele siyilindile sizodume ezulu ekseni wavuka ekseni wangephuca bonke okhiya uthi ngangisala nokhiya mina ngoba ngangikhiya kamuva endlini yena ephuma emsebenzini mina ngesikhathi engovula ngaso ngokhiya sengihamba wavela wangephuca bonke okhiya ngalelo langa awangabakhona ngizokhiya ngawo uthi ngaphuma kanye naye ngiyoze ngingene ntambama mina emsebenzini kodwa kwacaca ukuthi ngiphume manje kanye naye uthi ngaphuma uthi ngase ngicabanga ukuthi okay ake ngiye kumkhwekazi ngiyotshela umkhwekazi ukuthi ngihlangabezene nembila zeluka la uthi ngathi mangifika umkhwekazi ngimxoxela wathi umkhwekazi awu uthi umkhwekazi wavela wakhala wathi mkhwenyane ngisize eke ningixolele nini osibanibani nje amasonto amabili ngoba ngizoshawa iBP eke nithi kungiyeka nje nikhulume nodwa indaba yini uthi ngathi ngibuya ngimbona umkhwekazi wami ekhala uthi ngase ngilidonse wemakhosikazi indoda yakho boyazi yeneme noma idiniwe indoda yakho ungayazi ngezandla kuphela ubuyithinda indoda ifuna uyazi ukuthi yabona ke namhlanje ubaba kabani uzongishanga esibhakela noma uzongishanga empama noma uzongishanga enduku ungabi indoda yakho ungayazi ukuthi mayidinwe kanje ilihlobo luni lomuntu ngoba noma izokubulala ngeke ubone ukuthi namhlanje izokubulala ngoba uyazi ugcina nje ngokwedelela mhlambe umkhulu kunayo yona incane ubusubo udawo baba kabani emethi ngovele ngimpitshise kanti indoda iwumuntu oyinkingi indoda uthi wavela wasuka lo uthi ngase ngihamba uthi wanethi wakhala nje umkhwekazi wami uthi ngase ngivele ngidonsi naye uthi ngase ngilishaya iqhude ngalibeka phezulu phindela kumkakhe manje neqhude ulibeke phezulu angithi unkosikazi akakwazi ukubona ukuthi le ndoda kuseyona le engayiganayo ekade ngilobona sekuyinunu manje le yonke into kuyona isiphelile kuseyena umuntu sekwisilwane sangempela sekusalela ukuthi ehambe ngenyawo zonke nangezandla uthi ngathi ngifika ngisondela kuyena uthi ngamfice senendoda sehleli nayo emsebenzini la ungenile nje wabuwaphuma wahlala kwitavern uthi uhleli nendoda uthi ke ngenhlanhla lendoda yayingazi yathi mayingibona esisuka babengathandani nali ababethandana nawe yayingekho uthi ayisisuka yangitetela ukuthi ngihlalele ebhentshini eceleni kwakhe ithi ngase ngifika ngahlala unesho umuntu ongayazi indoda yakhe mayisidiniwe cabanga ukuthi uneshwa elikhulu kabi uthi ngahlala eduze kwakhe uthi ngase ngimbuza ukuthi awungitshele lento ekade uyikhuluma lapha endlini usaqhubekani naye ngokwedelela kankosikazi meseqomile bese uyiphinda futhi kanti akazi ukuthi iqhude seliphezulu uthi ngavele ngase ngithi kancane ngamdedela uthi ngase ngimphendukela uthi ngathi mangithi nje wabona sengimbuka kwayikhathe ebona inhlamvu zamehlo ukuthi hayi akuseyena umuntu lo uthi wathi uyathathelela wayeselate ethi uzongibamba uthi uzazi zonke ukuthi zahlala lapho uthi uqala ngayibeka la yesibili ngayibeka la yesithathu ngayibeka la yesine ngayibeka la uthi wathi eselele uthi ngamnyakazisa ufuna ukwenza sure ukuthi uphelile yabona ukuthi akuyena umuntu lo mangithi akuyena umuntu hayi ukuthi ngiyayema macabanga ukuthi wekuthinta aphi mhlawumbe wamthinta emabeleni lawa kade wathinta kukuhle wamthinta kuwona wathi ungabangazi kakasho ukuthi wamthinta kodwa wathi wamnyakazisa kodwa ngiyacabanga nje ngoba phela kusho ukuthi njobe eza kuyena wamshawa ngesiphundu welele ngomhlane ukuthi amabele esobalwa wamthinta uthi ngathi mase ngibona ukuthi uphelile izwa isihluku sendoda uthi ngase ngiyithatha ngayibeka kumina embanjeni uyavutha phansi uthi ngase ngilala uyaphila lo muntu uthi ngase ngilala uthi ngathi ngilele uthi ngezwe kancane umunye ethi thathani isibhamu kanti ngiyaphila uthi ngase ngimbona inyawo uthi nangu yeza bamadoda uthi ngase ngisho kancane ngomoya ophelile uthi ngathi ngizokushaya uthi wezwa lo muntu uthi ngiyaphila wabaleka uthi ngase ngihuduka kancane ngaze ngasibamba isibhamu uthi ngane ethi ngasibamba isibhamu uthi ngathi hawu kanti ngiyaphila uthi wesesithathu wasiphindisa khona lapho wakwezwa kuthiwa khona udubule kabili wasiphindisa khona lapho futhi embanjeni sayisavutha phansi walala waphaphama esibhedlela ngeke ngisisho ngoba sangakini uthi wathi ephaphama uthi ngaqale ngabona kumhlophe yonke into la endlini nabantu abalana abagqoke ezimhlophe amanesi ubona kumhlophe uthi ngathi awungilaphi la ngisezulwini uthi wajabulela ukuthi usezulwini
uyakhumbula ingqondo iyafika kancane ukuthi uzibulele manje uthi ngajabulela ukuthi ngisezulwini ngisezulwini ngizibulele uthi kwathi la kubuya khona ingqondo kancane uthi hawu lo engathi iphoyisa seduze kwami uthi ngathi mangibona ukuthi iphoyisa leli uthi ngase ngicabanga isibhamu sami awusiphi isibhamu sami uthi wasiphuthaze eshalofini uthi angisiphuthaze ngoba ngifuna ukusifihla Ndlovu ngangifuna ukuziphinda futhi yabo udiniwe lo muntu ngempela inhliziyo yakhe ayikaxolo ucabanga into akayenziwa umkakhe undoda yakho moyihlukumeza sikahle ukuthi uyifaka nje enkingeni yendawo uyabona indoda yakho mayikuhlupha hamba uyekini uyotshela abakini ukuthi umkhonyana wakho uyakuhlupha ebese kuhlalwa phansi kuzoboniswana ukuthi nixabana ngani abazali bobabili njengoba babenishadisa hayi ukuthi kube udaba lwenu nobabili enizoze nithi nizolisombulula nina ngoba vele egcineni kinini ukhona wrong manje musa wena ukuyibambela lento ukuthi iziphele kunina ngoba ungafuna abazali bakho bezo ngoba egcineni bazoza abazali bezokulanda usulele ngomhlanga Manazaretha ingcwele angazi ukuthi ngingathini ukuze nizwe ngoba ngiyazi ukuthi aniswa umuntu oxabene nendoda yakhe akahambe yoxolisa manje ngoba indoda kuyena umuntu hamba yoxolisa udaba lwenu ulishiye kubazali kube yibona bazokhuluma bobabili ukuthi ubani owonile ebese kuyaxazululwa ke lapho uma wonile wena hlawula unkosikazi uyahlawuliswa noma ungaphikisana nendoda ukuthi indoda yonile indoda noma ingakushaya ngempama ihlawule yona uNkulunkulu kuphela kodwa emndenini wena uma ungayishanga impama inkomo nembuzi noma wena ungayicakula nje ngempama le engasho lutho uyithi wayicakula nje mayithi phuma uyolanda inkomo phuma oyilanda ngoba onile phakathi kwaleli khaya azange sivumelane nawe yona noma ingakushaya kulungile yoneke uNkulunkulu kodwa wena mawuke wayishaya nje asikahle ukuthi ihlawula le khaya omunye wethu walingane yakhe nakho wethi uxosha umakoti wenansuku elihlaza bafowethu msanini ukufuna ukuganwa bese ufuna ukuba indoda ngalelo langa lana amakhosana uthi eganwe no19 years eganwe ingane mhlawumbe no19 ke nawo noma 20 noma 18 usefuna ukuthi le ngane ibe unkosikazi manje ngoba azi ukuthi uyise uhlonishwa kanjani unina usefuna le ngane ikhiphele likhona elikhishwa unina kuyise ukuthi imguqele yenze yonke into iya kumele ikwenze kodwa kufanele ungakhohlwa ukuthi le ngane iyafika efazini ziningi izinto okusafuna ifundiswe uwe zona la ekhaya engazange ibe unkosikazi le ngane ayikazi ibe unkosikazi iyaqala ukuba unkosikazi namhlanje kuwena kodwa wena usufuna ukuba indoda manje kuyona ukhombisa ukuthi unkosikazi akenzi kanje lekha akenzi kanje akenze le kanje unkosikazi la ekhaya umtsheleni lo mntwana ukuthi lenda yenziwa ngoba ingane mayizogana idinga ukufundiswa uqala wena mkhonyana ukuthi ke lalela ke thambula impangele lokhu akwenziwa lokhu akwenziwa lokhu kwenziwa kanje leka uyitshele zonke izinto ibisingane isiba right ke manje wena ufuna 100% emkhosikazini ufuna 100% engqondweni lo muntu akakwazi kuba 100% engqondweni ngoba akazi abe unkosikazi uzoba 100% ke kulo ndawo oyithandayo kodwa ekhosikazini akazuba uyena 100% ngoba akazi abe unkosikazi uyaqala ufuna wazi kahle ukuthi lezi zinto njobe ngene ekhosikazini uzomfundisa ukuthi kwenziwa nje la ekhaya ayethuka inhlamba la ekhaya akuthinyiswe eminyango mhlambe kubo kade kuthinyiswe eminyango kodwa la ekhaya akuthinyiswe eminyango la ekhaya akukhunyelwa phezulu la ekhaya kwenziwa lokho la ekhaya kulalwa kuze kuvuke ngo8 ngoba mhlambe la ekhaya nivuka ngo6 nje nilala ngo4 kubo bebelala bebevuka ngo8 kodwa belale ngo7 manje wena mtshela inqubo yala ekhaya musufuna ukuthi enze inqubo yala ekhaya engazange ayibone manje uzingane sekuthiwa uyaxosha uthi ke lothu uxosha intombazana inkosazana uthi mfundisi ngizomxosha akezwani noma uyamphendula uma ngithi mina usuzokanwa isithuluke ngoba phela manje lo uzomxoshela ukuthi uxabana noma wakho uyamphendula okusho ukuthi wena ke nje ufuna ukuganwa nje usuzoganwa isithulu esingakhulumi esingazumphendula phela uma wakho simungulo uzokwenza kanjani ukuthi uthole omunye ongazumphendula uma wakho ngoba phela naye uzokwazi ukumphendula ngendlela ezomphendula ngayo wena tshela lo mngakho ukuthi akaphendule kanjani uma wakho musufuna ukuthi evele qhamuke ngasamkhulumisa uma wakho ngoba mhlambe noma wakho wayexabana nonezana uma wawuxabana nomamezala makoti kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu mengakuhlangabezanisanga nomakoti ozokuphendula xabane nawe uyobakenzanga kahle
mangabe nje wawusishaya isalukazi azikahle ukuthi nawe shawa musufuna wena isalukazi isalukazi wena wawusishaya usithela ngamanzi wenza yonke into ubusufuna ukuthi ingane yakhe izogana umuntu ongasukwenza lutho wawusishaya isalukazi shawa ke nawe khona uzozwa phela ukuthi impama kamakoti injani angithi wena wamzwisa uma wakho ukuthi impama kamakoti injani nawe ayizwe nawe akaqazule nawe eshaye khona lembimbini ngoba nawe isalukazi wasiqandula phela manazaretha amahle singakhuluma kushonile inkonzo kaShembe iqedwa uye ngicela uNkulunkulu wasekuphakameni angikhumbule sengelulile Thixo ngicela ukwehlela ngenzansi uNkulunkulu akusize siyabonga amazwi amnandi esaphiwe umfundisi wenkosi sizovala inkonzo yesabatha lasemini ngesihlabelelo sesikhombisa cela umshumayeli Ndlovu khona lapha ekhaya sole esihlabelelo inkosi imbusise inkosi imbusise
Asibonge. UNkulunkulu ukhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shembe ogcwele. Baba siphambi kwakho sizobonga zonke izinto ezinhle esenzela zona nsuku zonke. Sibonga ukuphila. Sicela baba usandisele insuku emhlabeni. Bese usifikele ingozini lokuhamba sisazolithatha. Nalapho siya khona sifike kheleza umoya wakho Shembe ongcwele. Baba iwe isihlangu sethu. Sicela amadimoni. Senze sibe munye njengebumba lasimende. Senze singalingwa into zomhlaba eziphilayo. Bese ulungisa onembeza abadukile. Ukhumbuze nabantu ukuthi mhlaba efika la babezokwenzani. Bese umoya wakho uyehla phezu kwethu. Baphile abantu. Amen. Ngicela ningiphelezele kusasa ngiya emthunjini wokuphila emthwalume. Niphathe imvunulo. Uyaphuma umhlangano weJudiya inkosimbusisa.